gaya. So kita tua mirda na tuke hingpia long pena anju che. Hingpia long ke just support han si docho. Na tumangkur pajat ni doji isi clinging roots kusi kuji isi aerial roots kusi. Na clinging roots bang ila son. Kijir deh. Kijir ko na aerial roots bang ke Arum. la jansen ko la tumon pen apat pen. Kasi climate si bisi important no moist and humid. Okay, kopi ada. Abang kalau melihat kaki dua mirdan no. Asam ismen ke buari kuku. Mana impact mana yang lapak kalau nak check. Mana la kat. Nah, kecil masih ada. Kosan ha? Kat kecil dan kecil dan. Amun itu lah. Buari kuku. Buari. Hingga kardi ben mirda. Agak belaba long lihat ha. Sama ke Mexican species, yang halap ko, halap. Tulap. Kelason di. Kelason ha? Untuk truk aja. Tela so jitu lah unta truk 40 lo tela so ang bong si jitu apu color ba kopi lang tela ke akilok di kopi achiklo si kap April achiklo di laben ice creams long creams long and ke vanilla ke second most expensive spice first ke vanilla was laban kopi ha mirdan di kuna lo kilong ko kilong ke Rongso nanti. Labang ke itu lah so mirsi ke longko ente lah ke. Long lihat kan rongsi ke tu di. Itu inglong aja lah so. for me, labang retrospiculatum. Ini arling penang tham ji ma. Amen. Kalang deh. Labang ke size ke 1.2 millimeter. Arbo tawe, arbo kam an kitun bene ne antala. Angkur dong lo. Taso pa sila angkur ta clear lo. Chlorophyll ke angkur long masudelo. So pas angkur ta clear lo ingi India long ke laka Assam an chot ke long. Dispur long ji, Dibrugarh long ji, lapeng Karbiang long alleged. Karbiang long nampi aja dong. Ta hola person ha? Blue Wenda. Oh, inge labang ke? Dendrobium firmari. Oh, okay. Arling ke sartum ari nang nakmat. Ari ang milelok et iti ha. So nang nakaposi old man orchid ko. Oh, la di. Ako mirda na tuma mirelong ke akay ta mane la apak ho pak trok do ipak hoy sivet angela ipak bang ka prek. Di. La ipak ka prek a reason da dolo pipod ma bote 80% mirda tuma mirelong ka ang nima we. Apot la ipu bang ke ho. Aja da pitum pan ke pa vang je pan sila ipu bang pa project lo a color a size anta. Ke labang ke? Bulbophyllum stocksy. Stocksy. Labang ke kupilo. Pupok ya? Sipu Kalau bang lah, la yellow color bang ya? Anarosa. Koson ha? Pineapple?
orchid di. Scientific name ke Dendrobium densiflorum. Labang ke Cattleya ke Colombia national flower lo. Seta me species bang ka prek la. Pinila samalong pinila sonda long mala. Native ke Kale di. Mane itu malonga habita long ke long lo. Labang ke Phalaenopsis mini pulo starfish nang nung. Oh di. People sila son ajajat api tangho ajajat munit nang na RJ kachi plang ma bulote la ta ajajat api phan hadi ke pavang je phan attract ki guri lo insects um people ma bute kapre ka rong tuma sonra allo api pu hai laga api pu ya hai lason ipuvet long sa allo da dolo api da dolo seta along kapre ka dim si dola so pasila ajajat api dum bang la alang chong sip dai phan dam pu ma पश्चिम मिक्सर दिलो अंसी आथे के दो को काली तेला तुम क्या मिठांगा थे बेलो नने फोया मेन थान थुथाते Phalaenopsis mini Phalaenopsis mini हमेशा सेपल्स पेटल्स मिलाकर टोटल 6 क्या कलर similar one is totally different. It's on every orchid में 5+1 ही होगा. Smallest लेके largest. माने पिंक कलर पेन genus के सिवन ओला बांग है labang ये toothbrush और के लाया दी टूथब्रश orchid दी labang ये इंगार नंग ना यो लाख ये देखिए flying bird. labang के कोपिला पुपो के And ये तो Iridis ला इंगार नंग ना को ये देखिए green color flower. Green actually black. इनके labang के पिला पुपो के Dendrobium Arling